Nina udhoche yuni umanyithie ni Erastus Kithuku wa Anzomo na ke Teresia Mwende aliula mauvo akwanzia ya meko tufikie na kunena ni kuesera ile itatu kenda yo mwitano namba utumani mukuve vatendevi na ndini wa mitandao itu Facebook ni Mutongwe TV na ndini wa Twitter @Mutongwe TV ke @Erastus Kithuku na hashtag tuitumia vilingi wa mauvo ndini wa mutandao wa YouTube ni Mutongwe TV Stock FM official. Tuambie na livoti tatu menengete uito muthenyani wa umunthi na hindi ni mauvo ma Kyeva vala Musungi wa Utuku wa nduka nene ya Fastmart Supermarket musyini wa Tala ni kuya kauntini ya Matungulu kauntini ya Masaku ni niuwaiwe ni Nzangili utukuni wa kuamukia umunthi ayikithia mauvo a OCPD wa Matungulu bwana Peter Omondi ni wensikana kimanza cha mbesa ila utalo wacho kitanamba umanyikani sivikie na kungewa ndini wa ivithukia ino na miyo ingi ya lato o munene ya vikia na kungewa ndini wa supermarket ino kwithiwa kana kwithitwo kwikusiwa siku mbingi cia usangile musyini wa Tala na mawethi uruluko kindu kila kivikia na kusukumia enende matongwe ni MC ya wa Tala Jackson ndaka kuvikia na kukulia mawisa ma usese ima kumatungulu mavikia na kuvetangwa nundu ni makomete uyane wo boni mutesia ni wo kuvingwa vilingo wa mauvo na ilivoti Muzanya no mundi masani makio kwene ndi matala na mwezi ulikomayo kukonekana kumakamu noti na wakwithia Musungi umwemu wa ekisioni ki na ulo kusunga nduka ni mwe wa ilaji musyini wa Tala kicha viki ya kuweta mwakule mwingi kuyenende ya kwithio kiko kiki tena umundu na enende kumwe mathayo kwende na kusiwa isioni ithi na kioko ni kicho omundi nitwa kwa twa Kyeva kimwe kinene wala twakatwethea supermarket wa Fastmart Musungi niuwaiwe na atilangwa tanamo na nitwewa wa mwingi muno byu na tuikolia serikali ya Tala kwani ni uya mwao ula mwemitha wa muikuna kwa chani twetha na kwa report ya kanaba niuwaiwe watchman na yene lebinda yingi ya keli o watchman kuwa wa muthembosu kwa utwe na thina mwingi muno kuma tungulu ingine maleseka na siku isi ngina enende kuendea na unyama wasiende na kuhusu isioni kivuka nyondeni wa kilimbunge kicha Matungulu na kuendea na iki ya wia kati wa enende siku isi ya ungini ende ye monoke sioni ke na yungu kukuja security ya Tala na Matungulu yonde ya tilanji mose ya tuwa undu wa mandu kuwa wana kuma madhayo nundu wa ungini mwingi pio na wakuyo na mesie na yetu ukuja serikali itose ya tuwa ile tona na serikali ya kaunti ili kiele kinduki onemba na security la ba Tala imba undu kwika mabetango tete wandu mama nondu mawithukuma komanda wa maafisa mavulisi kuma kilimbunge cha Matungulu Peter Omondi akithia gikukini wawetakana ingeini vikiena utolokana kimanza cha ilovia ila itese wende ni wanduka ethi musyini wa Tala na ende na mone mambe isi ukunikili kusima na Nzangili itwa isi vithukia yena kumia umwethayo umudrag umuvuruta chini wakaenda wakampiga kichwa wakachimba ukuta ya hii supermarket. Baada ya hapo waliingia wakavunja mlango alafu wakaingia huko ndani wakaransack the cash deposit box and they took away an unknown amount of money. We are still pursuing to do how much was inside there and several other items that are not known. So far we have some leads ambazo tunafuata. Matongoni memba wa mbunge ya kaunti ya Masaku ndini wa wadi ya Tala Jackson ndaka aenende mavane meenda mawisa mavulisi kweka uthukuma na kikono na kwitha mwito isemesa kwa masane mauyo na usimu na Nzangili siende na unyamasi enende masane ma Utuku na edhwane meuvikia na kuemelwa ni wea wono nginya makeve tanga isioni ithi na kutoa kundu kungi tikulia waziri wa Interior Ministry Bwana Kindiki kumandisi ya ulawe Matungulu OCPD na OCS na zigalala metala maondoke kuiwe yote thawa na nyendio manae wesu wote thawa ndi ndawa wesingebie ukiwa ingebe tote maana si ndu watu yonde wanda tu yonde ukatala peke nduke ngitha kugiende umunde tuikwatwa onito itongwa tuikwatwa twake miana ngangale ya serikali yake kwana ngamauta vame mwenda minisa mvyani wosese iwandeni kithure kidigi kulikila katina kuikiria kana enende na soveku na muno isioni isi ya Tala vala enende metheto mnyama thayo masane ma Utuku na kuvithukiwa wa mwana ungi kutwa iwe isioni kivathukanyo na vae melani meulasmika kutwa isemiatianio kenda kuikiria kana ni masovi wa Bwana waziri tunakuuliza kwa heshima kubwa sana sisi kama wananchi wa Matungulu
tunakuomba kwa heshima, tumechoka. Kwa muda wa wiki mbili tumepoteza watu wetu wa watchman wawili, na tuko na police station, tuko na OCPD na tuko na DCIO, na tunaomba kwa haraka waondoke mara moja, tuletewe wengine. Wameshindwa na kazi. Ile biashara kubwa, ukienda Tala police station kuko na kangaroo court. Within the constitution, there is no way we can bargain with you, and we are giving you 70 days to make sure the OCPD Matungulu is not there, DCI Matungulu is not there, and OCS Tala is not there. And they stop the kangaroo court in Tala police station, and they whip out on drugs, illicit alcohol, and any other issue pertaining to the security of our people. Okavindani kaumwisili ongeiwa kamota nwavikia na uwa ni enende na usembwe kiseni cha polisi cha Tala itina wakonanywa na ongeiyo vala mwene kivila ongwata ni watoi matu mota joeli mwendo edho imi ukanyu yuko alame utoisi ongei umakuli enende na makutere nisina polisi kusimana na lama ende na utoisi ongei sio nithi unuki nukilaki idhiwe kuma tukita sikokone piana kama noite kamota ngaliko siya kaende na umwako wa polisi na ulongi wako watu wa monde na iwanenganilo moko ni maa polisi kuduwe na ukuli ana kialame na mituwa ya kuya tumota meso uvye na maika na mekaniliesu na mituwa zinondo imedhoku Mutongo TV kumava Matungulu kauntini ya masa kwenye nitobo ni Motesia ni muvea muno boni kwa ngewa isu na indi siko sia uvungulu wa mugu kuma tungulu sioneka siende na kuikinyia muno nondo veo ngewa ingi tuneketea muthemba otosu musungi ungi unuwaiwe na munyanya ya atiwa ovanua ungi ulo na atwewe kanisani umwe wikisioni tuikwatikana mobisa mausesei Matungulu na kaunti ya Masako yonthe ni mauvikia na kuosa matambia na kuobosia mwene